Harian bang ilayo banya kran bu SP traffic lawan ujor ya kajing jaga kha ini kijing blok kan ka traffic create problem mai ki hatam bang school te kena school te ta pai ba kunju te nakleng ni ka sanyi lawan provincial SP traffic jangka discussion lawan kan issue nang ban sol no kam yu mo ya kajing kamtam kajing jelek ki kali kali overload, truck overload. Dan nak sport di dalam kiu ka berborok dengan kajing bom simsya ka traffic department. Dan rei habang nilai syong bitik nilai keren bu SP jong traffic. Mau niat pemban syaka nak ju niat clear syaka ta transport department. Te uang ba kami ke duty jong ka traffic polis nek ketika jong ka transport department banle itu banle itu. Dan rei kebalinggo ke basul ngo mentah pakolong ba kumno ya ka fine lada ki yubat college ka traffic department kan ya kalau kata ni kentu mo ya ka nakaleng ka police department kali lo kani nang kanom ja shu kini ja nak passport kijinja kumiti ban klem truck dai ban kan amta mata lo school ka semjing gi na ban pai ba kumju kali kawan ta siwon